Yang utama Kumulong Division Presiden tai Central Committee member yang utama sini Youth IPF ini AJS TN ini Vice President DPP Hankrak Bodol ni JS tai sini Youth IPF ini Office Secretary tai yang utama sini Kumulong Division Secretary tai Central Committee member tai sini division ke समस्त मिले वही संतिने थांचा खाई संतिने चिने कैसा मारी फुनुका ताबु को जे Kumulong Division चिने हमजाक मा tai खा थांचा बा जों पार्टी आइपेट जे डिमांड टिरपलेन न सापोर्ट खालाय समस्त अर्गेनाइजेशन मिले वही जे तिनि जों रैली खालायना थांगो ओ रैली नि बिसिंतिने चिने समस्त जे तिप्रा सारक न जों जे Tripleland demand khai tongone o Tripleland demand ni song je borok na awareness tami bagai di pasarok Tripleland chanka ba bongi me thangjak na ni lama tai tamo to omno phulokene joto tipra charok thanjang bai sidi basa bai sidi sisa bai sidi o mai kene sini dabi ni sini chang buskang je 2020 ni ABC election na obnorok sawchim samagro je chini Kumulong Division ni Tiprasa tongnai haikes samagro Tripurani Tiprasa tongnai rakna Hancang bahasa woi, seng ekmat orang menghanjak ni lama edisi ada nanti cuma alada raja sana, alada raja sana ni sebetulnya, semesta di pasar hancang bahasa bus kami election cuma jasa kerja IPF di bisnis government kali tu kena, hebat tabuk ni je obos tawa, seng je di pasar cuma ekok, seng edisi awa cuma government panen nama, oborok sana panen cina awal ni. Basta tayo gue nanya